unyuma na makata sinari ko ari ugiye gucuranga ayumbe muhaguruke Halo muvuga ngo amen irade baruvuye numva ko lekura gatoya curanga pastor tuje imbere tubwire Imana ngo Mana abantu basinziriye badaherutse kuja ku mustari nawe niba daherutse banza yihereho n'inama dukomerezeho sama halo avuga ubutumwa basengewe tumurare hano n'abandi twese daherutse sawa sana banza turanga tubyine turanga kema ubuze base arwaza base
umushumba tuje imbere ayereka Imana iri jambo twumvise kugira ngo riza ari umunzani umuntu wese yipima amenye ko ahagaze. Ni umushumba nyine ni ugiye kudusengera. Yewe sizosubira gutanga itike nimugoroba w'iyinga keka ntarifite gusa ariko nibizose bana gatanu bigahorana nuko ndifite nzona manditanga tubigombera ngo niyinga nimugoroba kuko ntabwo byanditse muri Bibiliya ko ari niyinga niza kugaruka kwinjira ndazana 10,000. Mana go mugisha kabisa. Data turagushimiye turashima icyubahiro cyawe kirengeye hejuru y'amajuru. Ndashima gukomera kwawe gukomejwe n'imbaraga z'ubumana zikugize. Ndashima icyubahiro cyawe utahawe nuko abantu bakwizeye bakaguha amajwi. N'icyubahiro waremanywe isi n'ijuru bitarabaho. Bibiliya ivuga ngo uko yarari kera niko ari n'uyu munsi kandi ngo niko azahora hiteka ryose. Nukuvuga ngo gukomera kwawe ntabwo kwatangiye igihe twakumenye ahubwo twaje kukumenya dusanga ukomeye. Nicyo gituma ubugingo bwacu bwegamiye umugabo w'amaboko arenze cyane ayo so dutekereza twebwe. Uko so dutekereza gukomeye n'ibitoya ntabwo biraruha bija kungana no gukomera kwawe wowe wiyiziho kandi ni wewe mufasha. Nicyo gituma ijambo ryawe rishe. Bibiliya yaravuze ngo rizari kikota ngo rizari tandukanya amagufa n'ibisokoro bikarema umuntu ukamutsoka akaba umuntu muzima. Wose umugisha umugaragu wawe wayikoresha muri iki gihe Mana kugira ngo ukiranuka babashe kumenya Imana ku rwego nshaka ko tukumenya. Menye neza ko uzurari umuntu ushaka umugisha w'abantu bose babaye muri amasarari ku Mana.
Tusema na kukuru mwenye mbaraga. Kila hadi vene